we have for my kwaba attention TV. Said ye munim yet not say ya, na ye soon sumun some kwane de bro. And as you adia konya, ya said the soon sumun sem bro. Me patonya subscribe ya, no one subscribe, no one like it. No share my order fubi, no so nya biaje. Answer never called you media de bramono. Me twa mo sima, na me ba, opedication odika wo studio ha, ya be twetwe nkomo. Na de wunim ne ye dia bro. Hello, we are for Sadia Vicano. Me travel sima, and never when I buy me open the cash and buy. Or your mother train come on. Ye train come off. Said ye say you go give be a relationship yet you say or buy for your phone. Why they didn't come back and say, ye need saying go a year to swap band and was so at my bravo. What if for more power? Major also. You won't watch it, Michelle. And then you won't say don't you drink more. Medase. Yeah, cousin to one sem. Martin Yamishira. And then topic at that point say, ye say you go. What I say, I can abortion. Me pato a year, and the soon so better, and the brother bravo. Yeah, Medase. Maminchia motive for attention TV for. Now, my Maminchia God's Revelation Ministry for now. Now, Maminchia Accra, as a former motor and doing now to do. Okay. Now, Medase will be some way. I'm say, you can't say you are a idea beer. Na we be fi say me ko yi tugu a mawie. Me ko yi tugu a mawie. Oho beto be spiritually ho nto. Ni say you go no ye wo fa bi wo ho a wo da a doctor for hwehwe mu no. Ho de omono ebi wo ho mo ya mo si we de yan ya ebe hawo. Yan yi ye funu na ebe ma problem. Eno wo ho. And the doctor found him the reason why. Ebi akwara ne ban sebe ati fo mfa nchebe. Ebi ana o yare fo. Ebi ana obeba sasi na wadi dem. Ebi ana baby oda no enko yi. Ebi ana baby oda no or was certain problem bi. Ma many was some sickness bi as one year. Let me say ebe ha no. Fast forward no, ye wo marry bi so ha. Ye nda Jay-Z world de yaba no ne be ma ne beda obenyim and na me ne okaso obi etime yinyim aba 13 14 20 times but me catch kire say we yinyim na that's not the end of the way we yinyim no ye onipa ma bebre na mo ye hu ani ye wa ani de obehyi oba bi na enkoda esu o mudi nachi ebi so dan nsa so a obred fidi bono the office on am hosa so what I say but because of that kind of attitude obi wa oba catch no me say at times me fro bra nkola di wachi adana wonsa ho moja na wo ya abortion me nye biem ceremony fache na nya me fanchew so what I say nkola ni bi wo so o mfa wonye turumu na odi sebe odi wa ebrodu ya obedi watem nti nkola na ebi kono nyom nyina na eko ye won kwara ni bi wo ha yigu ahwe ahohom fa e mo dane ne saa na abe nipa really saa kwara ne beba from nowhere obeko school obewie oba ba medical doctor ebia kolebu rich hospital other hospital ne de oye nkwan ya abortion moja no hwe tugu so ara se ye funa nyi se den obeyi atuogu ye wo ma bebre ho ha enye ne force obeyi o because we yi akwara bi agu a sa akwara na be enome wo ne yafunum se wahwie moja na gu sa moja ne nkwa se hwie gu ebia no ye president bi or medical doctor bi or engineer bi or scientist bi a unhu ne so da but wakoyi atuogu wahu se ebi na ne esiye no wahu se maame no ete ne sister nchen hwene yo wote ne sister nchen ena enam nhyeso nti oh enye no nso no efa bi aya na emfiri omo o maame di ya na nyame nkonkuru kasa kyerem se waka moja gu na moja na sa aba ena etwe na so ana obeka se ne baba wu school na nemezo jaso na men kan kyerɛw uyinyem abranti a one wonyem ye no ukoyi tugu ye anso obeka se no otene maame ketewa ne maame pani nche ne sister
ebe ose ne sister nkyɛn na ne sister na osuro ɔte ne nkyɛn ti no ɔmo hyɛ ne ma ne yinyem no tugu ye abrante no so bɛkɔ aburokyire no ɔkɔtɔ car besi hɔ fa yɛ adwuma na mo fa nhwɛ no ne brother mfa yɛ adwuma no fa sika nkɔma ababa no mfa nidi kɔpem so bɛwo bɛda fa de ɔmo hyɛ na ma ne kɔ yinyem no tugu ye ene saa kwada na kwaba ɔyɛ abayewa a wakɔ SS ɔkɔbae na ɔkɔ SS no school ho agye sɛ wanka na wabie ne nan mama odi ba wotire ho na sɛ nyese na oyi tugu ye no yeah ɔsa ba banyim foforo yeah ama so saa ba man de ɔkɔ aburukyire ɔkɔ no toka ɛde ma no enti ɔpade ne solution sɛ ne baba ɔno sɛ be wan mo saa abrabɔ no ye mane kura mpie enti de ba ne sɛ ne ba kɔ school na obɛti ne school fo na frɛ no ya frɛ ne papa oba no ɔne student fo be 2 3 ada 16 years o oni school for 3 4 ada ata sport enye se bia onkomra ono atumi siniki ebe se kobe ma no ma ode ne koda enti pisa se imagine sa akwala no onyima ade no be sa yeforo no obeyi atu agu so ara se o ka kura ebere o gire chiche nanim kasa kura no na wo sri teacher fo no because teacher fo no ho sri oba for mission enti maame na anya sympathy wanya kukudura nyina wotie maame ne nkomo bra me ma ne prophecy no se ne sister nkyɛn no tie no mo hye ne so sɛ nyim na wanyim no nko yintungu enti saa ompene ba hwade o saa nipa bebre no ema ebi nwo obetime yinyim agu ebia ne yakopɔn de ba ko pɛ ne kyɛ o wamfa mienu obetime yinyim miensa gu ebia nkola tre ne no ano no enne nipa bebre nam ebo mpaye nipa bebre enam bom mpaye ena nyinsa yiguo no ebi so a spiritually no abusuan mu ahom meri tumi ne ahom mo ne wo no omutumi fo abayo wasi su yefuno no de akogi beyie no de akogi tumi nti opa abayo no ne mema 20 nda onyim anase onyim so anasei onyim anasei saa moja ne kogu pot bim anase emaya amosore amoyi omo pad na wato atwere obu ni nsa na wato atwere ba bia ahonhom tumi fa omo fa na mo beja opene se obedan obenyim na wayi agu na wanya moja no wo de ofise wawie unwie ye enti ye wonyama bebre de nyinsan yiguo ni ba ubonso bi wa wo ba complete no akoto na twene wakekere oba no akoto atwene enye ne photo because sabi abo ponchimpo wo a ne ba ne wo ni moja mu kura no kind of love odema ne ba no oda moja ni mu no how much more say nipa ni sa love because nyankopon cha that is how do no mother bond ene akwala bond no atu nipam nti oba bia ofa ne ayam no wo wi a the beauty of akwala ne keke kura no na nichi enti nyinse yiguo ni yade a enye na Ghana asase kura mpo mpanyinse yiguo wade ase enso ne aye common esi etumi kirenkiri ma se ena wonyim na oyi ba mienu gu a nsusuanso de bema woni wonyi ba gu a nsusuanso de bema woni enti is better ena won se ni amaba no se bi obi wono ti obi nkyai ena nyim na ba ense se ye comfort no ne ye kasa kire no otimi wo asundwem ne ye hwa kwala no na se dipa ne kura kosku a ya to ano so no ye nye wakoyi to agu ya nti akwala no de aduro beka one ni student colleagues no ebe kasa no de aduro aka no wayinyim na gu na uyinyim gu a unwie yo hwe ade ehu asase se wayinyim atu agu na wia apie nyim na uyigu no so wo ya hwan akwala no be di wachi because wia oyoba okay the goddess of the sun ompe da bia kenkan na chiwade no na chiwade no nti wo ma bebre onamo a moja na wakagu no edinachi nti aware de aware onya bida onya bi nsu na okọ a obenyem be ebesei nti ya hwe the whole scenario na etwa se nipa usuro nyinsen yiguo so wan sura ini mema bebre aboa ama nyinsen yiguo akoso
and that they are fighting because yeah, Mami Kasebu is it Pentecost? Okay. Pentecost Edda Penibi. As some people and Pentecost Edda Peni or Abamu. Okay. Oh yeah, Juma presiding Edda. So for Ukraine you want to preach. Okay. But could you believe say ultimate driver upon his caliber? Yeah. Oko Pentecost. Me bo office or the public who ntimi mo office or. Oh, na papa we obetime hye oba no ho nya fe se bodamfo kura no wase ne pe no ne na dawo de kam bodamfo kura obese ne pe ne be da wiase ne aba no so that's it ade we akoso sa no hwe me video bi ana ofra nam so me wo China me wo West small nti omra no atu ka bai oba da me ne san ba ha de be tenase and okasa ya mehwe nanim salam se hwe u school time ge na o ma no eyi nyem na ewo nsuo ho o ma no konum aduro no onwiram na ba bia woni nsuo ho ti moja ni gu fom no saa de na ama wo ne wa ware nso na ye keka kura 6 months be 6 to 1 year no fa ne be makura nka ne yere ho ye na enu no bo wa ne o de baba last we share me woni me da wo ka mu wa nyem me. Hey, what do you say? Pentecost penny pa. Presiding that. Oh yeah, Juma. Our government sector and then nyina. Penny pa or the position kesiano. Hey. What do you say? Entina me kasa ni say you go say ya. Eno o hwe no say no me hwe papa we. No buy. Me so be kire ne nkwasa sabodi for so many years ago no SS gusudi nachi edinachi SS no de ga ne nyem ya nti okofa duro ne college ni ma no ode ne call ne nana bi kokom no mko hyewa na afiade ne start say boja ne yeden e ba nti atu fam e na moja ne yeden egum but from the distance maybe am ya de ne nsuo no e ben what is it enti sadia we abedi ninya ena afa ohia we a no ne nada ohia we a no ne nada ohia we a no ne nada afa onu ade ni ha no o se etu de bi kro okọ asori okọ evening service o obehu aba okọ no ase ne pe no ne nada okọ anim owie so a no okọ asori okọ so no preach a deliverance on konkron be kasa enti no officer bibi normal bi but who say me kasa na me kasa no hu say no me yi nyima tuagu na mu papa ya so ko me kwa hwe no oba me kire no ansa ye koya de woni fie ena nyame konkron twifa de babam na fi secret no po ni ameka ni nyina ena nsuo ni say saa de no de be kan nti eyi fi na chiwade ye kase no nti ono ana ye papa ne saa presiding elder Pentecost panimu ena me nko so abai pani pa enti anajo no na no ni osipini se okọ no no mko ye direction no o ama sama ho live baby so enti you know ni se nyigu onya de papa both male and female enye wo ye bema na onyima oba nyakukuduro naji mami ka se mbinchiro mami family e infanto me ka say I was working at Interplus. Okay. Then that was a year of 2004. Okay. Now we had more Interplus. Wow. Now enumwa ana menye mo mame. Okay. Enti menye mo no na me the bottle edi aguru nsum ana bottle ne pie obey oba. Enti me ya panam say eh ana mame bi ka say oba na oba ni o oy oba na abana woni nebewo ni wiki ni ma mame nyem ye nti onyem ye na se me fast na me kwa chi mota na me hu me kromfo ni bi na me tonsa na me disika kan se fa koma me mame ka tense efie we makwanye mo ba wo nti onkono onko yin anim se ne ba e na abanyem ho ba wa
enti se me ma ba de na abaye me enti efa bi no maame fo no so ka ho e na papa fo no ka ho na ne titiru ni mamu ano wonim se ohun so sesa ne oba abewo it is better you stay out of trouble but na we are na ekono yenim dodo ba bi wo ha ba yi pada to e de miscarriage na bebro ha mo be fa o mo de miscarriage na bebro ba bi wo ha o be yi nyinsen no any problem ntamago ne ade pepa moja ni nyina no e de problem bebro ko ba bi a ko jato ye no ahomo ho mo mpe bibi fin sa until they will rise against you afọ be woni we da na wanyem na wakoyi woni we da na wanyem na wakoyi at the end of the day create me chenema o manyina soro bia papa wow and it happens and me can obi tie me o hwe me na what that situation ni mu a dwane to awurade me dia ne prophet Eric Akwasi antwi from 0543 so 419160 na dwane bra ma ye moa na firi mu ya o ma ne bebiri anapo gina kwan wo so fa ka enkwara di na chi no once na di na chi no utu so we wa kamojagu e ma ne bitiri mo de o e ma ne bitiri mo de be ma ne betima ka se meje o so me de be ready e nya ready se mewo first na ma ne di me ma ne di san kwase asem no be be du be atene afa ma no prema ni eni sujie eni hwe so shi oba no wa painting in saso red no payase a sama no amo homa amo nkita omomo wo ye dan be yi abortion agu because yase fufuo na yase kotodwe ne banku no on try man nsanya no because nso be wo a on tibi nko yes intubo so apam atare ketekete na wa hepo no to no na wa painting in saso kokko okono fufuo no bia fufuo no ho no ba kwatena no wa painting saso kama red no di fufuo no so ba no ufa bi wo ye de obeyi nyim na gu opekolo nka nkyerɛw ena nanso no e ma na yusu nuro nti nyim no kura awode ne kura na akeki ayedin younger 25 years 23 22 na wasaya awode ne da ne yam no nti awode ne ntumi en receive hwe bi and it's a form of abortion e ma ne bre e ma mamu ane bre afo be wiere onya ware kama na wo ne ma na fi asofofo na ble yes na bula wo ble ye ne bre oh etimi me ka kiro bi ase obade nyame a wa wode ti sasa ye dua mu nyama nti se wo ye den na se ba ne ba e nyankopon hyehyeye enya wo mistake wow nti yesusu de ye wo ho but be ka no kura kirom se omo sesa wadwen no mo fo mo homa Kristo na ne ma no opa afa nipa ma 100 gina ho e bia ba akopɛ na benya na wo de ye mre omo di nuru ahyehye omo asesa nti sperm no ko na no akele no sperm no ko na no akele won dey say mo si abortion no ye ne sakra di ono ade hye ho nti sperm no ko na kpayaya wabo mu nyina tu na omu nyina awu a form of abortion okay I am telling you a form of abortion and mema no so mo nya ready ya stay out of trouble obetimi dey so so abrel yo ebuchafo said odi for canon unya ready ya stay out of trouble start semfa insusu no bia fam do dachi bi you don't know this is your beginning but you don't know your end ebi another dachi bi wo be yesi penipa o pese bibi beto na eto a ena na obeka odi for but your last words my last word ni say Mr. Bibia say e brother bia yem paibo okay as say ya sha say den gidigidi pa so bia mra brother bia bra jara soko ko na mem kame ho bomodin say odo ho ba bigina bom pae Friday is all night yes Friday is your watch night na ya catch so bia mra na yembe hia mom pae na yemesere odom na enuonyam Friday ya twa bibia me twese obeba aya blekuma agape William Street me patch from Tvgh Junction to the church no just walking distance and answer obeka say obodi fu akwasi antwi asore ho why na nyame be hwe no abatata no agitata and answer obefa no man 0543 41 91 60 enti ofa no man a odi answer obefre say
papa me ba watch night ni bi na awurade be hyira wo na wa yokese me da ase baba di ofana mana no what frɛ sɛ wo ba watch night ya da wa sɛ ana edi masi and yɛn sa beto aso me ba to nya subscribe ya na wa subscribe na wa like na wa share ma odofo bi no so etie nkyerɛkyerɛ ade ba odifo akyerɛkyerɛ enyema bebra nipa oba bema eni kwan sɛ abortion anase nyi sɛ yugo obɛkɔ wo kra yakramo bye bye.